ara ifo choyo go fata qur'an choyen go fata igode qur'an cho Allahu akbar alfaga ndi wala qur'an choyen way bara aman suman kal kon way bor fofo kan way bor maje way bor zongu mata ay kulse kadai su bai qur'ana jare din qur'ana jare chino ra ikka do su bai cho wani example bambata no amma kullum bi arsilamu wandi masha Allah agonda experience agonda famai irko no famai addina masha Allah amma nimka sabanda dadu dan dalido ne alfaga nimka sabanda dadu dan dalido ni haba da Allah dai shirye mu ku ce amin yo ai nin wai bara wa kan ne mutero ta Qur'an wannan tiyadin wa kan ne mu ga ba ga no tirko subhanahu wa ta'ala tira Qur'an no ni mu chawwani gunu Zubaida o ko karkati ase no wai bo kurkan gonde ina Zubaida no ni him gudon donda wai bo kurkan da can singa addina sai am donda Zubaida o irko dai ma ya fama suji aman suban kal kongo wai fofo kal wai bor zangu ane kulim sida ay kurka dai Qur'an jare alfaga to ase din gonde hina kanga talibiyan sambu gine imi chawande Qur'an ndi bani kursi handu kur kaljir fo kaljirin za kaljir ta kalim Qur'ana jare wane bumboda waqfunu wane bumboda sadaqatul jariyan wannan tiyanno tayyib amma babo hey irbkoy alfaga ne sai faqasruha kana ashbahu bi madrasatin a wani fala godai manga a godai makaranta a wani fala godai fo wani no ti Harun Rashid wanda fa alfaga rahimahullah a fala godai makaranta a fala godai manga a godai makaranta tayyib alfaga ne sai au ma'ahad